jenoside yamaze banganywa abantu bayihakanye bayipobeje bigize agatogo noneho victime ahinduka ko ari we wateje ibibazo bakagushinja kwiriza n'ibindi byinshi urabona nyihangano ndanjye ndamfata kamwe hariya n'akandi hano ikibazo African Boy. Go ahead kabisa, you are free to do so. Abona mu myaka 32 ni gute Kanziga aza akitagatifuza kuki ategereje imyaka 32 nuko hari cicatrice hari bikomere hari inkovu batekereza yuko zamaze gusibangana abakiriho bafashe yo strategy maze rero nta baruzi yuko umunyakibi agira n'imbaraga zo gusiribanga amateka no kubigira isukari no kubigira noneho bagafatamo n'abana bacu yewe ndemera yuko waza kwica abatutsi yameraho rwose ntabwo ndubije ku ruhande reka mbifata nunda bimbabarira ariko abitumva nukuvuga ngo baragiye bafata n'abana n'abatutsi babinjizamo ya shakira icyaha ishingiro cyo kubaho ugasanga abantu barimo bararwanya leta y'u Rwanda batazi barimo bararwanya tazamarira gute kuvuga ngo iriya ideology ukoze muri FDLR muri Congo aho bitegembya no bashyikiye n'ubutegetsi ko Kinshasa tabashyigikiye bose kumenya ntera hamwe kumenya FDLR kumenya umwana wabo ntabwo byagorana nubwo nabyo toroshye mwakuzi ni warutanze urugero kuko uriya bari hariyana nate wa munyamakuru ashobora kuba nawe afitanye isano na byabaye mu Rwanda kuvuga ngo ibintu byo muri Congo Rwanda n'u Burundi ni ibibazo ibara rimwe ibibazo temba muri fluide imwe kuvuga ngo ni ibibazo byonyine abanyafurika abantu bo muri karere bakwicara bakavuga bati reka tusasindobe twemere ikibazo muri kugana ntabwo yuko bawa ari access d'imari ari imyaka 30 bayoboye mu Rwanda nta kintu kibi umunyarwanda tigeze abona muri uyu mwaka ntacyo kandi kesa swaho bose bahuye n'akaga indiya umuntu igihabye nakagira ngo abye neza nyamara yabigisha niba bazi ko babyinaga neza bose uko bari barabiki ni Burundi na Mishoni naho bazi ko babikora neza ariko birebye mu byukuri barabyica pe uko mu Rwanda hahora amatangazo ya Kamanzi tahe rebe aho campaign nyinshi yaho ya centre d'accueil n'ibindi byinshi muri 1970 iyo centre d'accueil yabayeho abatutsi bataha iyo centre d'accueil irahari abatutsi bari hanze bakaba banga gutaha kuvuga ngo bari abantu ntabwo bo bashaka yuko hari umuntu umututsi babana nabo kandi babikora iyo bamaze kuba bageze ku butegetsi binzi ukuntu babyica babizi yuko barimo barangaza bene wabo abatiza imbaraga mwakuza ndetse na Paul Felix abivuzeho ukuntu abatujyanishije nabo n'ubundi babasupporting nibo basupporting rero yembuze kuri aya masezerano ntabwo mu byukuri azagera ku cyo yagombye kugeraho ndetse gusa n'ubundi ni guhindura amatariki no kuri text bagahindura utuntu dukeya bakabaho cessez-le-feu de répéter ariko umuzi nuko Tshisekedi hajaho programme ivuga ngo gucyura impunzi z'abanyarwanda hakabaho filtration hakabaho separation totale hakabaho donc mécanisme zigaragara zo kurandura icyo kibazo noneho n'u Burundi bakabusaba kugaragaza ukuntu unité réconciliation kongera gushyira ibintu ku murongo ntabwo abasivile abatutsi aribo baheretse ubutegetsi ariko baruzuye mu mahanga hose ntabwo bataha mu buryo ubona yuko bafite umutekano mu byukuri amacakubiri ashingiye ku mututsi ni ikibazo gikomeye cyane kandi mu gihe cyose communauté internationale itarayibona ko
nabyo ari ikibazo cy'ingiro ari kimera ya karere ntabwo ibibazo bizakemuka kuko buri wese yumva yafata ubutegetsi ariko noneho we evaluation yo mu bufite bigenda gute mu ubutegetsi bigenda gute egoisme ibintu barindagiramo ibintu banyuramo ibintu bahuma amaso ariko barimo kubikora neza ariko babikora nabi ku nyungu za rusange z'abantu bose. Rero ibyo ntabwo wakwemera yuko abantu baza sefer bahumirize noneho ngo accord d'Arusha izibeho cyangwa se habeho n'ikindi cyitwe ngo noneho FPR muveho cyiza cyose mwakoze mureke FPU iyobore. Bisaro babyemera nukuvuga ngo ubu ngubu nuguhaguruka abantu bakabwizanya ukuri kandi ndetse abarundi bose bakumva kimwe n'abanyarwanda bakumva ikintu kimwe n'abakongomani bakumva ikintu kimwe. Ikintu cyo kwavansa amoko ntabwo rwose gikwiye. Hanyuma myanya nshimangira kujya nkwakoze nuko ibibazo este ifite muri Kongo ibibazo biri Kinshasa cyane ko ntabwo bari abanyakinshasa bazi uburemere bwabyo bazi aho biva bazi n'aho bijya nta nubwo banaduha n'igisubizo cyabyo nuko ubutaka buherereye hamwe umuco umwe n'ibidore groupe tubona hirya no hino ku isi n'ubundi nuko biba bikwiye kugira buhoro buhoro nako bizagenda naturellement nta bizikora yuko este yigenga ibe igihugu gite kwikizana kwikukira nk'uko bivuze hanyuma no kurandura neza bya bintu bitandukanya kuko abavansa impamvu z'ubwoko niyo banabugezeho ntabwo ariko bavuga ngo buri muhutu ngo narya umugati basigeho na president ngo umusingo nayo ngo buri mugoroba ngo abigenze gutyo. Izo ni inyungu za politike, ni inyungu zifavoriza abanyamahanga kuko ingerence yabo bayibona cyane iyo bafashe les indignes bakabagira abaperezida niho binjiriramo bakaba bazambya ibintu by'iwacu. Rero ni igihe cyo kubihakana cyo kubyanga muri aya masezerano muri intambara habemo kugenda intambara urase sasu ariko ihitana aduyi w'igitekerezo nawe ukareba ukuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu biganiro mu biki abantu bakagenda haba kuvuga ngo izi ni ligne rouge ntabwo byashoboka yuko ubwoko aribwo buyobora cyangwa bumwe ngo bumve ko buri superieur y'ubundi cyangwa ubundi bumve ko niba butari ku buyobozi buri inyuma cyane ko nizo ngero navuze nazo abantu bazazishingireho cyane bavuga ati tugiye no kureba imyaka 400 barundi bayobowe n'abatutsi ntabwo bigeze baryana ntabwo baduha ingero no mu Rwanda nuko hari des histoires fictives barema ngo icumu ngo kurihagurukira ibintu byose byo kugira ngo bareme rwango ariko muri imyaka 30 fashi ya mbere cyabo fashi ya kabiri kugendera mu moko kugira ngo abakunda amoko bishimye ariko mu by'ukuri ntabwo u Rwanda ruyobowe n'ubwoko runaka bose bayoboreye hamwe sibyo abayoboreye hamwe bo mu Rwanda n'abayobowe n'ubwoko bumwe bw'i Burundi cyangwa n'abayobowe n'abantu nabo muri Kongo bo batwirukanye muri Masisi na Rucuru no muri bagasigara bahinga imirima bagira gute uko bagiraga ahantu hari rusisiro ugasanga habaye amatongo ahantu hari umuhanda ugasanga baza none ko twabivuyemo mukabisigaramo mwungutse ko n'imirima bahinze ko n'ubundi wasangaga umuntu abana yarabye abana benshi nka 25 ariko bose bangana bose babayeho nabi malnutrition ko kupa n'ibintu byose bahimba by'amajenoside ngo Kagame yatiwe ibyo bintu ababivuga ababizamura gusoza papa wavuga yaturika igihugu bwandi ibyo turaza kubigeramo yasoza kugira ngo nashoje ariko yewe rwose ni mu gihe cyo kwirevolta no mu nyanganira yo mvuze kugerageza ngo ndebe abantu noneho bakumva ukuri kandi bakemera kuziga
ubuzima bw'abantu bwiza murakoze cyane Maître Abe. Batazi Maître Abe nawe ngira ngo barabyivugiye, ni umwe mu bagizweho ingaruka n'ibi bibazo dufite mu karere. Hobe rero munyemereye mbere y'uko twinjira, nubwo abantu bagiye babikomozaho muri igice cya kabiri yo kuvuga ko na USA DRC ntacyo u Rwanda rusabwa kugeza DRC isenye FDLR, nagira ngo nyemerere kwakire Amour Fati, noneho tubone kujya mu gice cya kabiri. Amour Fati, karibu cyane, happy new year, isi byinshi urakomeye, karibu. African boys sinzi ko nyumva mwe na Hobe. Turabumva, karibu. Ego reka ndabaramutse, ndabifurize n'umwaka mwiza mwese. Benshi ntitwari bwabona ntitwari bwumva ni umwaka witangira, ariko ndabaramukije cyane. Hama nako ndumviriza ikiganiro nasa n'abagifitiye hagati, ariko navuga ko intervention za inkwaku zizatumye nduga. Hama no kuri topic eshambona ni topic iri very interesting, kuko ikivuga ku kibazo gikomeye cyane. Twese tubuzi cyo mu karere, sinavuga ko ari ikibazo cya Kongo, kuko nkuko benshi bagiye bagaruka ko ni ikibazo navuga ngo cyitwa ko cyari hagati y'abakongomani, ariko gica kigira navuga ngo ama implication y'akari yo mu karere atagira uko angana. Rero bwa mbere bwo mu kubaha topic, nagomba guhera d'abord bwa mbere bwo mvuga nti uyu mwaka urangiye, uyu mwaka navuga ngo utangwe wa 2026, ni umwaka utanguranye ibintu byinshi. Abantu benshi twikibaza ingene uzanahera. Iyi muravuze ati US DRC ngo ntacyo u Rwanda rusabwa kugeza ngo DRC isenye FDLR. FDLR ndibaza ku Rwanda n'abajenosideri bakoze bibinywa amaraso, benshi bafise ibyo bakibazwa canke bagishakishwa. Rero kwizo n'inyungu z'u Rwanda yo kubazana bamwe bakaja mu tabera. Hama no ku karere FDLR nayo ifise ukundi tuyibona, ni threat cyane kuko tuzi ko ari groupe genocidaire. Novuga ngo n'uyu munsi kirahira igifise ideology ko atamutuzi yo mu karere. Uyu munsi rero tuvuga rero twe nk'abarundi bagize imana basanga ubundi mu genocidaire nkawe Burundi. Uyu munsi biratangaje ngo agiye gutwara African Union. Nako ngira ngo ndose akanya none akagarukako. Rero ndibaza ko Amerika yanyitwaza ikintu cyose ari ikintu bamavuga ngo ni security interests za Amerika. Murazi yaragiye muri Venezuela, Maduro sinzi uko amerewe ahari uyu munsi, uko yarari kose mu gihugu ciwe Amerika yaragira mutorera mujana ikaramukuru igihugu bico gihugu. Hama uyu munsi nakabonye kandi gakuru gatwenza, aho ni igihugu ca Denmark kiko higura ibigwanisho muri Amerika ngo byo gukingira Greenland. Iyo Greenland mukaba muzi ko Amerika nayo nguyishaka. Ukacubona rero ibyo byose hari ikintu bita ngo security interests z'igihugu. Amerika, Denmark ni nk'umu ally wa Amerika niko bivuga, ari naco kituma benshi baza bati abongo ikigura ama missile gukingira Greenland. U Rwanda rufise navuga ngo a threat muri FDLR. Sina threat gusa, iyo mvuze ngo threat si umengo ni ikintu, umengo ni gutakaza agaciro kw'ico kintu cyo represent. FDLR n'umugwi w'inkorabara wakoze ibara, warukwiye kuba umuntu wese kwisi ahubwo akora ibishoboka byose ngo uranduke. Ico rero si n'ikibazo kindi. Abantu mu karere uretse abafatanije nabo, uretse ababane bana ba Tshisekedi, FDLR n'umugwi w'inkorabara warukwiye kuba umuntu wese kwisi agira ico barika akora ngo umugwi uranduke. Twe rero novuga nk'abarundi tunafise ko ubu rero novuga ngo u Rwanda rwo mwarashizeho ajyamantuze defensive measures n'ama mechanism yo kwikingira. Sinovuga ngo abarundi nabo ubu bara ya FDLR yavuye muri Kongo ntikija gutera ngo yice mu Rwanda, ubu bari Burundi niyo bafise headquarters. Ico rero novuga ngo je nk'umurundi bwa mbere bwo Amerika nibivuga ngo entere ngo ni ngo interest zayo guteza kuzihagararira. Amerika ni igihugu nk'ibindi bihugu, nubwo gifise nubwo ari puissance, hariho ibintu ibihugu byose bifise nabyo ko biraba inyungu zavyo kazikingira.
uretse gukingira icambere cyo ku gihugu cy'u Rwanda n'akarere FDLR ni menace ku buzima bw'abantu. Hama rero ikindi navuga ngo nokongera ko nuko ibimona ngo vya USA bifise intere ari umuntu mu diplomate wo muri Amerika arakomeye cyane Kisinga niwe yavuze ati hagati y'ibihugu hari inyungu. Uyu munsi niho nabonye hari umuntu yitwa ujya mu canco yitwa Eric Prince niwe ariko avuga ukuntu ngo Afrika ngo ikwiye kuba recolonized again kubera ngo nyifatire ngo ufise abaperezida bari incompeta ngo batita inyungu z'abanyagihugu babo. Uyu munsi bavuga ko ari we acunze Uvira se no kwicunga ukundi kuva M23 ivuyeyo nawe yaciye agendaye akaba afise n'amadeals y'ama minerals atagira uko angana ama millions and billions of dollars. Ibyo byose giye ukabira bakacu wibaza ico gihugu kigenda kuzana umucancura afise iyo ntuze nyene akaza akaba ari waza ati haka abanyekongo icari kibazo cy'abanyekongo gizigiye kuzamwa abanyencuro abacencuro canke aba mercenaries niho cubona combien de fois ibihugu byacu burya kenshi ari gihe twabigize like laughing stocks. Impamvu ndiko mvuga bino labo uyu munsi ni inkwakuzi nyene yigeze kuvuga n'aba ba journaliste sinavuga ngo ni n'aba journaliste ubuntu buza nyene bagafata ibintu byose bagapfovya ibintu byose bakabyita ukundi tuje tubifata nk'ukuri. Jewe rero ikintu kimwe reka wanashaka narangize iyo party ya kabiri sindabatevye kwijamwo ikintu mvuge USA ikintu yerekanye no kwerekana ati uko uri kose dukumenyera natwe abantu bakamenya gukingira inyungu zabo. Abarundi twaragiye mu rujijo nk'abarundi muri iyo miti adosinzi ko mu nyuma turakumva ego murakoze abarundi twaragiye nko mu rujijo nk'akarorero ukumva ngo izi za USA ngo izi za European Union ngo zizo ati ntawe ntizubaka gukorana n'umuntu nka Neva abantu bica abantu bafite genga bitegezo siyonya bwoko ariko mu nyuma wabonye ko nubu Neva ngo agiye gutwara European Union. Ico novuga nti is a disgrace kuri continent twitwa ko dufite nk'aba president twitwa ko dufite nk'abantu barenga 1.5 billion b'abantu bariho ukaca ufata umuntu uzivye ariko arakora muri Congo uyu munsi ngo agiye gutwara African Union. Jenga ikintu mbona ko ari ceza hari abantu twitwa ko dufite aba bacisekedi mwarumvise ukuntu baje mwarumvise abitwengera ati aba bantu baje batashikana n'amapizza iyo bayodarinze niyo batwara ibihugu aba bande vukara amaseve yabo ingena baje ku bihugu ni ikintu je no bivuga ko ari ikintu ciza ari opportunity yo kugira ngo twige tumenye aho continent yaciri kuko nimba umuntu nka Neva uyu munsi yitwa ngo agiye gutwara ikintu nka African Union mu maso yanje ahubwo ni byiza kuko umuntu ya failinze mu gihugu ciwe umuntu akora na FDLR akaba agiye gutwara urunani rw'ibihugu bishika birenga 54 is a disgrace ariko ruvuga ko ikwiye kutwigisha kutwigisha gute ubunye ntivyovuga ko u Rwanda gotegwa isoni no kweradika FDLR whether Trump canke undi muntu yovyemera cayo bireka kuko nitwe tuzi ko menace yacarijo iyo menace yantunze rero nk'abarundi none naravuga ni message jewe nuvuga nk'umurundi kandi nico ibintu baza no basangiye n'abarundi benshi twebwe yaduhaye nk'inyigisho ibihugu by'amapuissance bifite inyungu zabyo kandi bikazokunda abantu bari weak bigakunda abantu novuga who don't care about their own countries ariko iciza byari bikwiye kuba twigisha twebwe abantu b'abanyafrika canke abantu muri kaya karere by'ukintu twitwa kwigwanaho. Inkwakuzi yabivuze neza ati kwigwanaho ibi byo kwigwanaho bitanguye muri myaka ya vuba tubaze kubona hypocrisy y'ibi bintu bitwa ngo n'amapuissance bari bazi twese bari tuzi ngo n'amapolisi y'isi ariko bakaba atakintu kibagenza atari interest zabo. Rero ibi byo kuvuga ngo FDLR umuntu wese w'akarere gukora ico cyo cyose kibeho nabo bose bakwana nabo ubunye nibaza ko nko mu Burundi aho kwama tuvuga ngo USA ngo iza European Union tuzi nyine ahubwo izo FDLR zitigeze cyane mu mazina ahubwo no kuvuga uti ubu natwe ni guhaguruka twavuga tuti oya dushaka kwemera ko umutwe nk'uyisubira kuzura umutwe tuzi ibyo bakoze mu Rwanda bahagenda muri Kongo twazi ibyo bakozeyo ubu akaba ari Burundi. Rero ndangiza ni just gushima kandi igituma shima nuko yabaye ama spaces yaduhaye opportunities zasanzwe zo kumenya abantu twadusangiye urugamba n'abantu twadusangiye kugwanira kubaho kwabo kwacu
ari naco gituma abo bose batanga umwanya wabo hobe ndaza kora ama space menshi African Boy n'abandi mwese iki ni gihe cyo gutangura ahubwo tugashiramwe izindi nguvu n'abantu bakabimenya kuko nimba ari ikintu kituzingamitse nk'akarere n'ikitwa ngo kontina yacu aho tugiye hose ukamengo turi abantu badakwiye n'ibi bintu tureka ibintu bikagenda ibi ngo bizokwikora uyu munsi ndabisubiramwo nimba umuntu ashobora gukorana na FDLR akacitwa ngo biye gutwara ibihugu birenga urunani rw'ibihugu 54 is a disgrace. It should be a learning opportunity kuri twebwe ngo duhaguruke tuvuga ati enough is enough. Tukiyamiriza tuvuga tuti murabe nk'akarorero Rwanda nico gihugu kiri stable mu karere turimo nico gihugu kiri stable mugabo urabe imisi yose nta radio nyamba makungu nimwe itazogenda ivuza akantu Rwanda ivyo nimba abantu b'abakongomani badashobora kubibona ngo bavyigireho bagira ikintu babona bavuga bati uyu Chekedi ariko asavinga interest zande kudushuraho intambara ariko asavinga interest zande hama ngo tuvyigireho tuzava dusanga ariko nyene twari mwe ngo tubeho uko nimba dushobora kwiga reka rero sintwara umwanya munini nakoresha na munini benshi de baramudarangiza nyenda bipfuiza n'ikiganiro ciza reka twanye twumviriza ariko ndibaza ibiganiro nk'ibi bitwugura amaso ntitugume tuvuga just kugira tuvuge ahubwo bitwugura amaso ngo dutangure kurwanira kubaho kwacu bidatera isoni Duze Bob Marley niwe yagiye avuze ati twofuma dupfira hamwe nk'abantu bo mu karere tugwarira uburenganzira bwacu hako dupfira hamwe nk'imbwa kubera twanse ngo cyangwa twiteze ngo uyu nakazoza kudukingira sawa murakoze cyane Amafati urakoze nawe gushima nawe twe turagushimira ko nawe space yakora yo gukangura abantu kubabwira ko bamenyesha ikibazo kiri mu karere twese hamwe dukoreye hamwe umugani no kugira intero n'inyikirizo yuko twese turi umwe kandi dupfuye twapfira hamwe no gukira reka tuzakirire hamwe hano rero turi kumwe twinjiye mu kiganiro noneho nyirizina ubu byari gusobanura ikibazo cy'umutekano muke mu karere imvo n'imvano yabyo aho byakomotse aho byaturutse uko byaje n'ababigizemo uruhare hobe rero kuri topic dufiteho topic ivuga ngo USDRC ntacyo u Rwanda rusabwa kugeza DRC isenye FDLR ibi bintu twabonye perezida Tshisekedi yitabaza leta ya Amerika aragenda abemerera amabuye abantu bamwe badatinya kuvuga ko yagurishije igihugu nawe agenda yari yizeye ko bagiye kumukemurira ikibazo yumva bazamanura aba Marines bakazamura za F35 za B2 n'ibindi bakaza bakabombarda M23 bakayivanaho arongera tubona bakoresha abantu abalobist yarangiza ashyiramo n'abanyamakuru twabonye uriya munyamakuru abantu bakomojeho hano hariya Navarez yakoze ibyo yakoze twabonye ibyo yavuze ariko Africa Sub Committee iheruka guterana itariki 10 bagira ibyo bavuga bagira ibyo baganira kugira ngo ni naho ibi bikomoka ibi bintu mwabitubwiraho iki kugira ngo noneho twinjize mu kiganiro neza nyirizina komeze tujye mbere umwanya n'uwanyu urakoze cyane Africa Boys iri bunyumva turabumva cyane urakoze cyane ndagira ngo mfate umwanya nshimire abantu bose batanze ibitekerezo ku gice cya mbere cy'ingingo turimo tuganiraho yerekanaga ishusho nyamukuru ikibazo ko cyatangiye naho kigeze ndashimira Paul Felix we kumushimira ni mukuru wacu ntabwo ariko tugomba kumushimira ndashimira Damien rwose ni ingenzi muri kiganiro muduhorana umunsi ku munsi nawe ni mukuru wacu ndashimira Inkwakuzi nk'umwe mu bantu tubana umunsi ku munsi nka victime kandi umuntu dusangiye ibibazo ndashimira Abe ku bitekerezo byiza cyane yatanze kandi ngira ngo aracyari hari ikibazo nshaka kumubaza nka bibiri ngira ngo aze kuza guma hano kuko iyi topic tugiye kujyamo niho mukeneye
ndashimira Amurufati ni umuntu ntabwo ari ni inshuti n'umuvandimwe. Ngira ngo we ntabwo ari muri babandi banze ko tuba impanga, turacyari impanga mu babyanze we ntarimo. Ndamushimiye. Mu by'ukuri tugiye kujya mu kiganiro tugiye kujya kuri topic ya kabiri, ariko ikintu toshaka konsa nk'uvuga, ndagira ngo nibutse abantu ko iyo tuza kugira ababyeyi tukagira n'abavandimwe bakuru bacu b'ibizongwe, tukangisubiremo byumvikane neza, iyo tuza kugira ababyeyi tukagira n'abakuru bacu b'ibizongwe, aka kanya bamwe baba bari muri Victoria bari kuroba amafi, abandi bari gucuruza za Rolex mu mujyi wa Kampala, abandi bicaye Bujumbura bakora mu cyo bita ibipe, ubwo Amurufata arabizi, bicaye aho ngaho, abandi bicaye Dar es Salaam ku Cyambu bategereje gupakira kontineri. Abacu barimbuwe bari bagiranye, nta n'ubibuka, nta n'uzi kubabayeho. Ariko gutwara icyo bivuze ni icyo ngicyo, nuko abantu bakiriho kandi umutima wo kurwana no guhatana utugejeje hano tugeze, tukaba tubasha kurinda igihugu cyacu, tugafasha n'ibindi, tukabona n'umwanya wo kuza kuri space tukisanzura, tukavuga ibi nta n'umuntu n'umwe tuvuga ngo turikanga aho turi hose. Iyo c'est closing point kuri topic ya mbere. Topic ya kabiri, ngira ngo ikibazo mbajije buri wese hano umuntu ukurikirana ibibazo by'akarere yagisubiza. Mu by'ukuri iyo tureba u Rwanda rusinya amasezerano ya Washington, hari ibyo rwiyemeje gukora, hari n'ibyo leta ya Kongo yiyemeje gukora. Kanya iyo turebye icyo leta ya Kongo yagomba gusabwa bwa mbere ko gusenya umutwe wa FDLR, ariko iyo turebye tubona utarasenyutse. Hari n'uwaje hano witwaye Inkwakuzi aravuga ati uwo mutwe ntabwo wasinywa kubera ko FDLR ni FARDC gari. Niba nibuka neza niba yabivuze, ntabwo nibuka neza, ariko one of the speakers yabivuzeho. Niba FARDC idashobora gusenya FDLR, bakaba badusaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi, icyo urumva badashaka kugira ngo turimbuke dushize? That's my question. Ariko reka mbere yuko mbaza ikibazo mbanye nsubiza icyo wambashije. Mu by'ukuri iyo turebye tubona leta ya Kongo yagiye mu masezerano menshi arenga 10, duhereye Sun City muri Afrika y'Epfo, ukaza ukagera ku masezerano ya Nairobi, ukaza ukagera ku masezerano ya Doha, hose no kugera Washington nta kimwe irubahiriza. Yose yari amasezerano agamije gushaka amahoro muri Kongo. Nta kintu na kimwe leta ya Kongo yigeze ikora. Muri byose nta na kimwe yakoze. Ngira ngo dukoze flashback kuri iki kibazo tugiye kwinjiramo nyamukuru. Please, ndagira ngo hano umuntu we abe free, afata umwanya avuge, ntabwo dusiganwa n'igihe. We have a time to talk and to speak on this issue. Iyo turebye intambara itangirira Bunagana, naho itangirira mu Birunga, Africa Boys kubisubiza wenda bivugeho gato kuko n'ubisobanukiwe neza araza kubitubwiraho atwinjiza mu kiganiro cya kabiri. Ntabwo AFC turayifuzaga ko intambara ikomeza, kugeza aho haje East African Integration Forces zikirukana, hagasigara Burundi, bakiyemeza kwinjira mu mirwano bagatsindwa bikagera aho bigeze ubu ngubu. Ibyo byose bigaragaza ko leta ya Kongo yasabwe ibiganiro ntiyabikurikiza. Byagaragaza ko hari imbaraga yizeye, kugira ngo iyo tuvuga ngo it's a fraction, iyo ni ijambo nge ntavuze, yarivuze ni umuntu ufite ubushobozi, ububasha bwo kumenya amakuru yose 100%. U Rwanda ntituba turiho. Means ko niba leta ya Kongo idashaka gushyiraho kubahiriza amasezerano yashyizeho, nta kintu na kimwe u Rwanda rwakora aka kanya kugeza aka kanya, mu gihe umutwe wa FDLR utarasenyuka. Izo ngamba z'ubwirinzi tuzazimenya umutwe wa FDLR wasenyutse. Nge nazo nzi ubuzi, ariko nge izo mbona hari izo nabonye zo kumira ibisazo narazibonye, tuzo narazibonye ndazihamye. Ariko igihe cyose FDLR itarasenyuka ntekeze ko nta ngamba z'ubwirinzi zizavaho. African boy nakagombye mera kuri Paul Felix, ariko reka nguhereho kugira ngo uraza kugira uburyo ibintu bimanaging bikurikirane. Ikibazo cya USA DRC twabonye bajyana amabuye y'agaciro ngo muze mu dusengera u Rwanda, ABCD bigeraho, none twabonye Afrika y'Epfo itangira kubaza Kongo kuki mwagiye gusinyana na Amerika. Tuzi ko Amerika na Afrika y'Epfo idacana uwaka, none yamaze kuvana ingabo zayo mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO muri Kongo. Ibintu byose biraza bigakora circulation mu karere. Africa boy, ikibazo kimeze gute? Jambo ni iryawe. Murakoze hobe, ndakeka mukinyumva. Yes, turakumva neza cyane.
DRC USA ikibazo kimeze gite ngira ngo ikibazo gitangira cyatangiye perezida Tshisekedi ajya kureba Amerika akayibwira ko agomba kuyiha ibirombe byose yifuza twese turabizi igihe tugezemo n'isaha iya none hatugana abantu bari gukora transition bava kuri motor vehicles bajya kuri electric vehicles bivuze ngo abantu bari kuva mu modoka izi zinywa ibikomoka kuri peteroli bagana ku modoka zikoresha amashanyarazi izi modoka rero kugira ngo zigende zikenera amabateri kandi amabateri afite ingufu so ayo mabateri rero kugira ngo akorwe hari ibikenewe n'amabuye y'agaciro cyangwa se minerals aya mabuye ntabwo ari yo yonyine turi mu isi ya tekinoloji abantu bagomba kumenya ko ku isi nta computer nta telefone n'imwe itaba irimo koruta ntayibaho so hari rero amabuye akenewe ari nayo mpamvu bayita critical minerals ayo mabuye rero ahantu Imana yayashyize menshi ni mu karere k'ibiyaga bigari mu karere k'ibiyaga bigari ari menshi nayo mpamvu ubona Kongo ingana kuriya buriya ntabwo ingana kuriya kubera ko ariko yagombaga kungana cyangwa se ikomoka kuri Ruwayome yitwa Kongo ntabwo yanganaga kuriya ibice byose bagiye babikata impamvu babikase ngira ngo bayivuzeho kenshi umugabo witwa Henry Moulton Stanley yari Wales akomoka muri Wales cyangwa muri Pays de Galles ariko akaba yarimukiye muri Amerika no Wales American uriya rero abantu ntabwo babizi ariko yari umukozi wa cya kigo cy'inyuguti eshatu cyana I na A bo bundi bamuhuje na Leopold ubwo abantu wenda batabizi ariko buriya abantu bagomba kubimenya ikiraka yajemo aje kureba nyine aje kumumenyera uko Kongo imeze amakuru yari ayifiteho araza aramurambagiriza amaze kumurambagiriza aragenda nyuma nibwo haje ya nama yo mu 1884 yabaye i Berlin abantu babizi umwami w'Ububiligi ntacyo yari aricyo mu Burayi nta n'ijambo yari ahafite ariko Kongo ubundi yayisabiwe na Amerika kubera ko nibo bakoranaga n'uwo mugabo nibo bari bamwohereje nyine ni nka procuration bari bamuhaye cyangwa recommandation noneho umwami w'Ububiligi Leopold amuha ikiraka so ibyo rero Amerika niyo yamusabiye muri iriya nama Amerika amahame yayo kubera ko yakoronijwe nyuma yo kubona ubwigenge yo mahame yayo yavuze ko nta gihugu izigera ikoroniza ariko koroni bavugaga nyine no kugenda bagafata ahantu bakavuga ko aribo bahayobora ariko ibikorwa cyangwa ibyo bakora uyu munsi turabibona bitandukanye n'ibyo n'ayo mahame ngo nyine urabizi abantu bavuga ko politike ari cyangwa se ko kubeshya ubwo rero ibyo nyuma yo kuba ntacyo bwari cyo ikindi Ububiligi ni igihugu kivutse ejo bundi mu 1700 ubundi babizi cyitwaga ikibuga cy'intambara buriya ni nayo mpamvu ubona abantu bahatuye harimo abaflama bavuye mu Holandi hakabamo abawallon bavuye mu gice cy'Ubufaransa buriya bagira nk'abo nagereranya n'abatwa b'iwacu bitwa abagermanique batuye mu gice cyitwa Aachen ni ku mupaka w'Ububiligi n'Ubudage noneho baza kuza kuvuga ariko aha hantu reka turebe ubundi cyari igihugu cyari champ de bataille européen niko babyita mateka niho ibihugu byose niho byarwaniraga noneho rero biza kuza bakora igihugu cyabo cyitwa Ububiligi nayo mpamvu buriya umwami
wabo numureba ntabwo ari muri ayo moko yani ntabwo ari mu babiri no mu baflaman ari mu walonari no mu bagermanike ubundi buri akomoka muri Espagne namwe mwumva kaga twagushije bo gukororizwa n'abantu batashobora no kwiyobora so ubwo rero nyuma Tshisekedi araje abona intambara iri kumunanira itavuga ati Amerika reka nyihe aya mabuye kugira yakeneye ariko abantu nimba bibuka muri National Breakfast Prayers zabaye President Trump yamwise yavuze ngo Tshisekedi ngo he's a brave man murabyibuka so buriya rero kuvuga ngo he's a brave man mbese ngo ni umunyamurava nta kindi yari abimubwiriye kuko ibi bintu bashatse abanyamerika kubikora ku bwa Kabila biranga kubera ko murabyibuka hari kontra iri anku y'amabuye Kongo yasinyanye n'Abashinwa imyaka 60 iri renouvelable une fois ubwo bivuze ko bishobora kuba imyaka 120 ubundi leta ntabwo keretse leta yo muri Kongo niyo yonyine nabonye bikora nka bya bindi bantu bita ubwesukuro bisinyira amasezerano hejuru y'ayandi ubundi ntabwo bibaho niyo mpamvu rero mwabonye bamwita brave kuko iby'abandi banze gukora nkeka ko bagiye kujya ngo basukane nk'abasazi abandi banze kubikora warabikora ariko impamvu yabikoze nta yindi nuko yari asumbirijwe yumva bagomba kumurangiriza ikibazo ariko yibeshye ku abanyamerika nagira ngo bamenyeshe ko muri 2012 batoye itegeko yitwa Minerals Act nimba nibuka neza babuza ko Amerika ntabwo yemerewe kugura amabuye avuye muri Kongo impamvu itabyemerewe yaba amakampani yo muri Amerika yaba niki kubera ko bavugaga ko it's a war zone ni urubuga rw'intambara byari nyuma y'abaaktiviste n'ibintu byinshi abantu bahora babwira Sena zari nyinshi bavuga ko ayo mabuye abayaguyeho bayita blood minerals bise n'amabuye ariho amaraso ko abari mu ntambara nyuma rero President Trump muramuzi mwese akorera mwirenga yobora gusa muri exceptions arangije araza avuga ko noneho bashobora kubikora niko Tshisekedi yagendaga amaze kubahamagara ubu nagira ngo babwire ko nabo basinyanye amasezerano na Amerika azamara imyaka 99 ariko ayo masezerano nanze kuyasoma ko buri gihe nyasomya nera gahinda nta burenganzira n'ubu na bumwe bwirabura Kongo igifite ku mabuye yayo yaba ari bazwe nonaha abantu nagira ngo bamenyeshe nanone ko ahantu hacukurwa amabuye amakarite geologique agenderwaho na amakarite yakozwe muri 31 ubundi buriya n'abantu bagakwiye kumenya ko kampani ya mbere y'amabuye y'agaciro yahereye mu Rwanda mu 1931 yitwaga Mineta yakoreraga yaraba n'ababirigi bo bari bayiyoboye kuko niho hambere babonye amabuye bikaba bisobanura neza ibyo ambassador Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango ushinzwe amahoro ku isi avugira ati mwese murabizi neza ko u Rwanda aho ruherereye turi kuri memoshe turi kwibuye rimwe aho Kongo iri ni u Rwanda n'u Burundi na Tanzania na Uganda turi kwibuye rimwe abahanga nka Albert mbona hano Dr. bo baza kubisobanura kurusha bivuze ngo amabuye ari muri Kongo ashobora kuba ari mu Rwanda ari no mu Rwanda ashobora ari no mu Burundi no muri Uganda no muri Tanzania kubera ko nyine bari kuyibuye rimwe bahagaze ahantu hamwe ibihugu bishinze ahantu hamwe navuga rero impamvu Kongo bahinganishije kuriya byari kugira ngo bazahabone inyungu ibindi bigaragaza impamvu Amerika yasabiye umwami w'Ububirigi Kongo abantu bazi ahantu hita ababizi bazi ibirombe bita Chinkolobwe biba muri Katanga na ahantu bavanye uranium yakoze bombe atomique bavuga ko uranium bahacukuye ishobora kuba ibitswe imyaka izabikwa imyaka 50 abantu babizi neza Kongo murabizi ni nka n'urugo rutabamo umugabo aho hantu hacitse ibyo binini abaturage baho bahorana ibibazo kuko uranium twese turabizi zarebe na za signs za radiation
buri gihe bazishyiraho. So iyo imvura ziguye rero abaturage baho bagira ibibazo, abana baho bavuga nta maso bafite, amaguru ugasanga karihinnye kubera nyine ayo radiation n'ibyo byose. So ako karagaciye nkomeje rero baragiye Kongo basinyanye ayo masezerano, ariko basinyanye na Amerika bumva ko izabarangiriza ikibazo cya M23. Ariko Amerika rero ntabwo ari abasazi. Nyuma y'iyo act yo muri 2012 nuko n'amabuye yose bagomba gusinya agomba kuba d'abord kubanza kuboneka. Mwarabibonye yabivuzeho, aravuga ati niyo reka tubyemere wenda ko ikibazo cyaba ari u Rwanda, niyo twakemura ikibazo cy'u Rwanda ntabwo ikibazo gishobora gukemuka muri Kongo. Avuga imitwe ihari, arangira aravuga ati ikibazo gihari gikomeye, the failure of the government, guverinoma ntabwo ikora, ati abantu bari corrupted, ibyo rero ntabwo byashoboka. So byavuzweho rero ku wa kabiri, banavuze ikibazo Tshisekedi, murabyibuka muribuka inama y'abihaye Imana yitwa Senko, hari n'indi yitwa SSC. Senko ni abagatulika, SSC ni abakuriye mu miryango y'abaprotestani. Murabyibuka Senko baza no mu Rwanda bakabonana na His Excellence, bakajya Goma bakabonana na M23, bakajya na Kinshasa, ariko muribuka perezida yabaciye amazi wa Kongo kandi ari abakongomani. Ariko Africa Subcommittee yo muri Congress, muri US Congress, gira ngo mu myanzuro bafashe bavuze ko ikibazo d'abord kibanza gukemurwa n'abanyekongo, bagakora inama, kandi bavuga ko abantu bari credible, abantu bashobora kwizerwa, bafite amakuru ya nyayo bagomba gutumirwa nabo bakaza bakuvuga ari Senko na SSC. Kubera iki? Kubera ko abo bantu nibo bari mu bice byose. Ko leta ya Kongo ntabwo iyobora igihugu cyose, hari igice iyobora, hari n'igice AFCF twirwaneho bayobora, ariko amadini yo ari ahantu hose. Rero Tshisekedi yari yanze, niyo n'ubundi bamugaruyemo y'abanyekongo kubanza bagakemura ibibazo byabo. Amerika yo ndagira ngo nongere mbamenyeshe ko kontra yo yarasinywe, kuko ubuyobozi ntibupfa. Tshisekedi ejo yavaho, ariko n'indi leta yitwa ko yeri leta izabiyoboye Kongo nejo bundi amasezerano Amerika yasinye agomba kuzajya mu ngiro. Akanyuma rero sorizeho kuko ayo masezerano Amerika murayizi, no mu itegeko nshinga ryabo bavugamo ngo this is capitalism economy, abakapitaliste bagendera ku nyungu. Bavuga ko amabuye nabivuzeho ko amakarite geologike agenderwaho bayakoze muri 31 yakozwe n'iyo sosiyete ya Minetin, umugabo witwa Dr André Prigogine, yanditse n'igitabo wagishaka yambwira nakimuha. Muri ayo masezerano Amerika yagiranye na Kongo avuga ko amabuye yaba ari aharu ayo babonye ntazaboneka ubutaha. Myaka ya kera Kongo nta muntu n'uyu n'umwe yemerewe kuyagurisha utabanje kubaza Amerika. Kuvuga ngo rero niyo ndabyibuka babisinya, nigeze kuvuga nti ni gute umuntu ava kugurisha igihugu yataha mu gihugu bakamwakira nk'intwari. Abavandimwe bacu cyane cyane b'abakongomani, ariko ndavuga babandi bo muri West, yanibaza ikibazo kimwe kigira kiti aba bantu wabaruze we ntiyigeze akaraba koko? Abantu babura ubwenge bakabura n'ubusome ibintu byanditse abantu bose dushobora gusoma, uya yakabibasomera atazi n'icyongereza, contract yanditse mu cyongereza, yarangiza akabasobanurira ibi bakabyemera. Reka wenda uko turakomeza tuganire, ariko hobe ndumva nakubwiye ko nzajya nsubiza nk'abasaza nyine, murabizi n'ubundi gana n'ubutaka bwayo nguko yagerageje kubivugaho byose, menya n'ibyo bari kuza kumbaza nabyo bivuzeho. Murakoze cyane African Boy. Nanjye nakubwiye ko nudasubiza nk'abasaza uzawusubije ibintu bituzuye. Ndagushimiye. Mbere yuko ngira ikibazo nkubaza cyangwa
nkakibaza Paul Felix ko nzi ko agufasha yabishobora kugisubiza. Nibutse abantu ko ikiganiro mu gitegurirwa na Howe Australia buri wa mbere, buri wa kane na buri cyumweru. Muzajya mugikurikira guhera saa 4 z'amasaha ya Kigali. Uyu munsi cyatinze kubera ko twari dufite space yindi y'abavandimwe yari yateguwe na Damien, kubera ko ntabwo dukora nk'abahanganye, dukora nk'abuzuzanya. Niyo mpamvu twatize gutangira. Uretse ikiganiro cyo kuwa mbere, kuwa kane no ku cyumweru, hari n'ikindi cyo kuwa kabiri cyitwa Real Life Talk Show, nacyo Howe ibategurira ku bufatanye na Rasiska. Ni ikiganiro kigarukana ku buzima bwo mu karere, kikababwira amakuru agezweho, abashaka ubuzima buba muri famiye byinshi cyane n'ibindi nk'ibi tuba tuvuganiraho. Kuwa gatatu nanone Howe bikagaruka muri ifatarije y'intango y'umurage, bakabategurira ikiganiro intango y'umurage. Nanone hari igihe atumirwamo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu bagasobanura ku ngingo runaka. Igihe batabonetse, abagize Howe n'abandi bose baganira ku ngingo, bakaganira bagahuza ibitekerezo. Si ibyo byonyine, fata telefone yawe ujye muri Google usacinge, wandike www.hovenews.com, amakuru yose turimo tuganira hano nawe tutavuze hano urayabona. www.hovenews, urabona amakuru yose nawe tutavuze hano. Ufite YouTube channel, ufite YouTube hafi, niyandike Howe News, ajye muri search, andika Howe News, urabona ibiganiro byinshi cyane binagaruka no kubituma tuganira hano. Arasisika rero bafite YouTube channel, abakunda guseka, abakunda kuganira, kumenya ubuzima busanzwe, yitwa Diaspora hafi yanyu, nibamenyesha amakuru agezweho. Si byonyine ko yakona Damien hano, tubana umunsi ku munsi arabataramira. Abantu batazi igitaramo ngo niki, ngoka byaramwe mujye kuri Damien mukurikirane buri wa gatandatu amasaha 5 z'i Kigali. Abafite igitaramo uzakijyamo azongera kukivamo, kiba kimeze neza cyane. Byari ibyo kwibukiranya ibi duhora tubiganira, tugomba kwibukiranya kubera ko abantu bafite ibintu byinshi mu mitwe yabo tuzi dutandukanye. Niyo mpamvu tubigarukaho tugira tubibutse. Paul Felix Africa Boy uranyemerera, watanze presentation, ibintu birumvikana, wahereye ikibazo kitangira uburyo Kongo yaje kujya muri yisanze mu iri gushaka gutanga amabuye yawe nk'ikiguzi, aho igashiruka sinya amasezerano nayo itumva, bikaba bigeza ku mwanya wo kwibaza ko ayo masezerano. Ubu ngubu twabonye minisitiri wa mining avuga ati bitwana bivamo, ati ibyo ntacyo bivuze, reka twaremwe tugashaka undi. Ariko amahirwe mfite Paul Felix hano, ndaza kujya kuri Abenamur ufata inyuma. Mfite Paul Felix hano, ikibazo kimwe cyonyine, ubundi ikiganiro nkagiye Africa Boy akaza kugikomereza kuri Abenamur ufata. Paul Felix, Kongo, ikibazo cya Kongo, kuba Kongo ivuga ati turabaha amabuye, turabaha ibyo mushaka byose, turabaha ibirombe byose, ikagenda bitanga hirya no hino mu bihugu, birakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa n'umutekano wa Kongo muri rusange? Paul Felix niba hari wasubiza. Paul Felix ntabwo ari kunyumva, ashobora kuba amanutse. Paul Felix aramanutse karabo, ariko aragaruka nacyo igihe ataraza kumusubiza waba ukuri. Yaje. Okay, good. Paul Felix uranyumva? Okay. Yagarutse? Ndabona hejuru Paul Felix. Ndamubona hejuru, ariko na mic imeze nk'ifunguye, ariko ntago ndi kumwumva. Paul Felix uranyumva? Naye mwaye mic ngo tugende neza. Ndabona yongeye yamanutse, buri yaraza kugaruka. Reka wowe uranyumva? Yes, reka nkurikire umwanya ukomezanye na Murufati na Inkokuzi yazamutse, ukomezanye nabo, ubu turakomeza nanjye ndahari. Yes, Inkokuzi twari twatangiranye nawe, reka iki kibazo ari we tubanza kukibaza. Inkokuzi uratwumva? Yes, ndakumva African Boy. Uranyumva nawe? Ndabumva 5/5. Murakoze cyane. Garuka twari dufite ikibazo kikibaza kiti babonye Kongo igurisha amabuye yayo, yaba arahari nayo
ataha azaza muri Amerika. Ese aya mabuye Kongo igenda ibunza yari yarasinyanye n'Abashinwa, ubu yasinyanye na Amerika. Babonye minisita wabo ushinzwe mining avuga ko amasezerano bashobora kuyavamo, gusa sinkeka ko byakoroha. Ariko se iki kibazo ubona gutanga amabuye byakemura ikibazo cy'umutekano muke uri muri Kongo no mu karere? Ijambo ni iryanyu. Okay, urakoze African boy. Uranyumva? Turabumva kabisa. Yes. So yewe ko mbitekereza icyo kibazo uburyo nakisubiza nkanjye, amabuye ntabwo azatanga amahoro muri Kongo, kuko amabuye sa ya Tshisekedi, amabuye n'ay'abanyagihugu, kandi amabuye agomba kuba abanyagihugu nibo bagomba kuyaboneramo inyungu akabatunga. Nubwo yayatanga imyaka 10 ntazahora hanze, abaturage bashobora no kuzireporta n'abo banyamerika nubwo bahaba bakabakorera mu biriya byakorewe muri Somalia, abanyamerika bakabakomoka. Ntabwo Tshisekedi afite ubwo burenganzira bwo kugenda ngo atange ngo amabuye y'igihugu yose. Sibyo ko n'ayo mabuye rega duhora tuvuga ya Kongo muri mwaka umwe, erega ubundi igihugu gifite amabuye byigaragaza arahari. Je vais bien nishake twemere ko hari kuko aravuga buri munsi, ariko se research zakozwe kugira ngo ayo mabuye agaragaze ari nana ingahe n'ibitabo bingahe byanditswe bigaragaza n'ahari umusaruro wavamo. Biriya ntekereza ko nabyo ari ukubeshanya n'abanyamerika, baragenda bakababeshera ibintu batazi naho biri, kuko amaresearch geologique yaba yarakozwe muri Kongo ashobora kuba ari makeya cyane. Wenda za Katanga za Jekamine kubera zaba exploited for long time ago, wenda zaba zizwi. Ariko ibi bindi twirwa tumva ngo izahabu, rubaya, whatever, nibyo irahari. Rubaya pe ntibihakana, iragaragara, ariko ni mine ziri artisanal, nizazindi bagicukurisha agasuka. Umuturage aragenda agacukurisha agatuka, yatahana ikiro cya korta akakigurisha akabarariye nta maetite. Ejo bundi nari ndimo mbona umunyamerika umwe avuga ati je vais bien, nibashake baje muri iyo deal ya mabuye, akavuga ati 46% 46% ya investment bagiye gukora muri Kongo bishobora kuzaja muri infrastructure, just kugira ngo babanze bubake bagereyo bataratangira gukora research. Iyo mihanda ijyayo, iyo biraro, ibi bikoresho bagira byonyine kugira ngo batangire no kumenya ko bacukura. Policy ni billions and billions barimo barana doubting gufata iyo deal. Ngira ngo niyo mpamvu uriya ministre wa mine wa Kongo nk'uko arubivuze, ririya jambo yarivugiye South Africa ejo canke ejo bundi, ngira ngo in case ngo America ngo nitubahirize ngo nidakora ngo ibyo bumvikanye, mbese bya bijyo kuvuga ati nita twirukanira AFC, nita dukurira u Rwanda muri Kongo, nita pararara, biriya byose bizeye ko baramunyamerika uzava Dallas, uzava Phoenix, uzava Washington, uzava Ohio na state yabo yose, akagenda akaja gutega gatuza hariya ngo arasane. Niba atabikoresha ngo bashobora kubisubiramo, bagiye mu madini n'Abayapani bariya bahuriye muri South Africa, nta nuko bakira Abashinwa, noneho n'Abayapani. Urumva ko n'abantu batari sustainable, n'abantu badafite aho bahagaze naho bicaye. Urumva deal bafitanye na zira deal bafitanye first of all n'Abashinwa ni deal zishobora kwiruka anytime, nubwo bazisinye for long time ago. Bazisinye n'ama contrat de gré à gré. Ntabwo in case Tshisekedi avuyeho bari Abashinwa bari oblige kuba bayasinyana n'uwasimbura na Tshisekedi cyangwa na guverinoma yabihari, which means ko nabo Bashinwa ntibari stable muri Kongo, kubera ko basinye n'umubandi, basinye n'umuntu bamuha amadiri y'amafaranga, amafaranga yakubita iposhe mu mfuko we na famille yiwe n'umuhungu wiwe wa wundi wica abantu muri club, bigapasa inaperçu, bigapasa sans suite, nta kintu na kimwe ashobora gukorwa. Abo ngabo famille presidentielle n'igera amafaranga. So yewe kubwanyu nkaba mbona mineri muri Kongo ntabwo zizazana amahoro, kuko iyo mineri iza kuzana amahoro kuva kera muri Kongo, ya mineri zari kuba zibenefiting ku baturage, bakaba barubakiwe ama infrastructure yose akomeye, barubakiwe amashuri, barubakiwe ibitaro, barubakiwe amastade, barubakiwe imihanda, barahawe amazi. Biri very dangerous guys. Uyu munsi mufashe urugero rwa Goma rwonyine. Muri iyi Goma, mbere yuko Goma iba libere, banywaga amazi ari mu makonteneri, bagenda bazengurutsa mu makarito bavuga ngo mayi ya Rwanda bagiye kuvoma mu marobine y'Igisenyi, amazi atetse utagira ngo ni iki.
which means ko byibura n'ayo mazi y'igisenyi at least yashizwemo amaproduit chimique ashobora gutuma yanyobwa byibura n'izo nzoka zo mu nda zikagabanuka. Ariko bo nta n'amazi yo kunywa, bavomaga ikivu, bavoma ikivu, umuntu agatungwa n'ikivu. Mwese muzagenda igihewe last year namazeho like 5 months Goma na Bukavu. Uri kuri other side Bukavu ibintu biba biri muri laki n'umwanda, haba harimo uducupa tw'amazi tuno tw'imyanda yatembye udashobora no kurebesha amaso ukagira n'isoni. Ko reba the other side gusa ukabona bibiri biratandukanye za cyangwa ubona cyane. So urumva kuvuga ngo byonyine ntibashobora kuzanira amazi ubu ngubu yagarutse byibura AFC hafashe amashanyarazi. Goma yamaze muri 3 jours uruganda ruri hagati ya Goma na Bukavu rwamaze gusanwa gihe Goma bafashe mari na Bukavu yose ni muri 3 jours amashanyarazi yashe up to now. Ntabwo umuriro urongera kubura muri Bukavu, urongera kubura muri Goma. Niki se cyari cyarabuze kwizo ngomero zitubatswe bushasha, yari volonté gusa. Abaturage uyu munsi barumva byibura ko yakwigura n'umuriro. Buriya niba muzi Bukavu kuva kuri petite Bukavu ni petite barrière ni uvuye ku Rusizi rwa mbere ukagenda ukagera Mumba kuri apana Mumba iri ya la bote kuri guverinora, n'umuhanda umwe ugenda gusa. Bari abantu bakikije uwo muhanda bafite ama business n'ibiki, nibo bashobora kuba bishura amashanyarazi gusa. Ukaganira chef directeur technique wa SNEL Bukavu akakubwira ati bazi neza yuko 80% y'abaturebwe ba Bukavu bakoresha amashanyarazi batayishura. Kubera iki? Aratubwira ati bafite cash power, nabo mubona bafite business, arimo arabyivugira epuire sanfu. Kombira why abandi se mutaziba ngo waguteza abaweza utabaweza. Baradahura icyo bita dahurage, baragenda agafata agasinga k'amashanyarazi akagenda akakazamura akagakubita ku ipoto agahita yiconnectiwe mu rugo. Nubwo nibwo buzima. Nubwo nibwo buzima, ni realite ihari. Ubwo ngubwo rero ubu ngubu batangira kubacaho kabereka ko at least wa contributinga n'urugomero ruzanasaza ruzubakwe n'urundi, ariko byumva ni kibazo. Iyo ni mentality igoye. So icyo nicyo nashatse kwereka yuko za minere zabo zitabazanira ayo mashanyarazi full time. Ubu ngubu at least barahumeka baranabifuka, nuko ari aba extremiste gusa kuvuga ukuri bibagora. Barakubwira yuko kuva AFC M23 yafata Bukavu ntibarabura amashanyarazi, ariko avant bakubitaga icyumweru nta mashanyarazi. Nikise cyahindutse uretse volonté gusa n'aya mafaranga yagombye kugura amazutu cyangwa essence makeya yabonetse bayakubitaga iposhe bakayarya, umuriro ukabura kandi nta n'ikindi. Hageze ahantu AFC imaze gufata Bukavu irabwira afata abakozi ba Regide Zone Nationale irababwira ati amafaranga mukorera munihe nta nayo AFC ikeneye ko amashanyarazi n'amazi bitazabura n'umunsi contribution yose iboneka mwiyaranje kujya mugura niba arizo mazutu zikoramo amamoteri agira. Ariko uyu munsi barashima ibyo barabizi, nubwo wazamuka hano yabihakana gusa kubera ko afite negationisme mu mutwe wiwe. Ibyo ngibyo nashatse kwereka ko umutungo muri Kongo urahari, ariko se uzagarura amahoro mu gihe abaturage batobenefitinga? Ntabwo bizashoboka. Ntabwo ushobora kuva Bukavu yose province ya Sud Kivu umuhanda uhari gusa uwo nguwo mbabwiye ufatika kuva kuri Rusizi rwa mbere ukagenda ukagera dayer ugarukira hariya kuri rompo w'igimbere ugana kuri guverinoma n'agahanda ka beto kamwe usanga amafera beto ashinyitse n'umuhanda ugenda ukajya Kavumu at least kuri aeroport. Ariko hanze c'est la misère, ni ibibazo. Nta kintu kiba wavuga ngo yayo mabuye abamariye hehe kivuye hehe. Rero Tshisekedi aribesha cyane, ntago yagurisha igihugu muri ubwo buryo. Total nubwo uyu munsi diru yatambuka bakamubwirira ayo mahoro bakaza bashaka bazamuzanire amadrone resofistique baze barase AFC twirwana M23 bayikora ibyo bashaka, ariko nejo bundi n'abuzukuru bazavuga bazashaka ubwo burenganzira bwabo. So ayo mabuye ntabwo yatuma agaciro nako umutekano ugaruka mu gihe cyose atagarura mu contrepartie yayo mu kuyagurisha. Contrepartie y'amadolari agaragare mu gihugu asirikire, aboneke umuturage yagereho ayakoreho. Buriya abayafite ni nka 0.5% nta na 1% y'abantu bafite amafaranga, ariko abandi c'est la misère. Ni ibibazo babaho mu buzima. Umuturage wa Kongo sinzi ko ashobora kuba
esperance de vie yiwe ishobora kurenza imyaka 60 muri iyi minsi kubera ubuzima bubi. Ntabwo ari ubuzima bwiza babamo, kandi bitwa ngo bafite icyo gihugu gikize gutya, twitwa ngo ni igihugu cyiza, twitwa ngo ni igihugu cyakize, twitwa ngo ni igihugu twavukiyemo gifite ngo byose. Sinyabona, sinzi n'icyo azabamara. Ariko rero to utari revolution yindi yazavukira Katanga, yazavukira za Kasa, yazavukira he, nabo banyamerika ntibayatwara. Batavuye cyose abaturage batabona iyo contrepartie y'amafaranga agaruka mu gihugu yacukuwe muri ayo mabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo rero nta n'uri tayari kubisimbura. Niba none se uwo ministre wa South Africa deje utangiye kwiprononsa gutyo ngo abwira arimo arashaka amadiri mu Bayapani, buriya kubwe diri yanayisi, ariko akavuga ati pare yanjye ni iyi iwe, nibyo ngibyo nibe baba ashobora gusinya niyo diri bakamukubita pare yiwe fini. Abayapani niba zaza akabereka ikirombe cya fake, akabereka igisozi kiri aho ngaho mwirwarize, nibyo ngibyo nuko bigenda. Bazunguka batazunguka, bazahomba batazahomba, ariko yiwe yakubise poshe. Ni igihugu nawe se mwabonye ministre w'ekonomi acikana amafaranga akayatwara mu mafarisi akagenda akajya mu Faransa, bahabibaza na president akavuga ngo turimo turacyari mu ntambara mu byongo ibyo byongo turabireba nyuma. Igihugu ministre wa finance aterura amafaranga ni handi azana imishinga aya madon ya Banque Mondiale. Ubu ngubu amakuru hari nuko Tshisekedi nako Kabila yasize deni Kongo ifite 3 miliyari y'ideni, ariko ubu ngubu bageze muri 18 miliyari. Muri 18 yaragabanyije ageza kuri 3, ariko muri wita Tshisekedi ageze muri 18 miliyari y'amadeni. Ni kutajya gufata ayo madeni afite ayo mabuye. Cyo kibazo giye mpora nibaza nkakibaza, ayo mabuye murumva bati ayo madeni ajya kuyafatira iki mu gihe afite amabuye y'agaciro yagurisha, ahubwo agatunga abaturage be akanasagura n'ibindi. Ayo mabuye mwumva abamariki. Niyo mpamvu ayo mabuye ntashobora kuzana amahoro muri Kongo n'umunsi n'umwe, quelque soit. Niba shaka abanyamerika byo musibyo ko abanyamerika they are not stupid, ntago ziriya deal muzabireba ntibazanazijyamo. Ubu batangiye kubibona. Niba mwararebye umusesenguzi wari umusobanurira abasenateri ejo bundi w'umunyafurika abereka uburyo abanyamerika barimo barishora mu bintu bimeze nka ruswa, ati birababaje kuba US yajya muri deal nk'iyi ngiyi imeze nka ruswa. Tshisekedi bamutumije igitaraganya. Amakuru mfite niba rukura ariko birashoboka nuko next week azaba yagarutse US, baheje kumubaza ibi bintu. Uyu musesenguzi noneho yazanyazana n'amafacts, azabisobanura ate? Asari iminwa beshe aherekana amakontra. Kandi ikindi nubwo US ari super puissance, je vais bien, I agree, US ndeba yewe ni ndahazi ni urugo rwanjye runatuye rwose n'umugore n'abana banjye niyo cyo si ikibazo. Ni super puissance iragaragara rwose, ariko Ubushinwa ntabwo nabwo bworoshe ku buryo super puissance yaza ngo ibuhagarare hejuru gusa, kubera bari abantu baraziranye bafitanye izindi intérêt zifatika bashobora kurekura, badashobora kugira ngo Ubushinwa USA babangamire muri Kongo. Ubushinwa bushobora kuvuga ati nibi ntabwo natwe tubirekura kubera ko mwaje kutubangamira. USA ikiretera kubera izo mpamvu nubwo ikomeye. Kandi ikindi ntabwo amabuye ya Kongo yahabwa na Tshisekedi. USA ifite n'ubushobozi bwo kuyabona tarenze inyura muri zira za magendo za Tshisekedi, za mafia zo kubanza kumarisha abantu, zo kubanza guteza imvururu mu karere. Ibibazo bafite niboroye. Kandi ikindi ntagahora gahanze. N'uyu Trump ntazahoraho, nawe ntazahoraho, anejo ubundi azagenda. Daera abazi politike ya US imyaka 2 ya mbere ni inavuna. Ubu ngubu deja next year bashobora gutora amajorite ntanayihitishe, kuko ibyo arimo arakora nawe ngira ngo mwarabibonye ntibimworoheye. za Minnesota arimo za IC ibyo zirimo zirakora muri Maine, nabonye ejo bundi bayirukana, IC iragenda. Yaso ni popularity arimo aratakaza, so agomba guproteja ya guprotectinga amatora y'ishyaka ryiwe y'aba Republican for next 2 years. Kandi nta buryo ya protectinga akirimo arakora ibintu biri sauvage nk'ibi ngibi. Nta gahora gahanze. Nawe ashobora kuzagira gutya akavaho n'aya masezerano n'abari abarubyo babashonje bose bari aho ngaho bakaba bava, kuko biragaragara to utari muzabona babashinje ruswa. Ntabwo byoroshe, ntabwo ushaka gufata ama decision nkariya. America ni igihugu Christmas, ntabwo bariya barubyo bahari ejo bava cyangwa bakinahari bakabakorera enquete bagasanga ruswa ya Tshisekedi barayirya nk'ukuriya mu expert w'umwirabura wabigaragaje, yabahama bikaba babibagoye biraba. Kandi ibyo ni ibintu badashobora gutorera, ni nko kugurisha USA
kurya ruswa ugiye kujyana Amerika mu bibazo bidafite umutwe n'ikibuno nko kugurisha igihugu ibyo ngibyo ntibabitorera na Trump ntabwo arenze nawe ibyo babimuhanye so nawe ubundi pour me resumer ntabwo ari amabuye kuyatanga bishobora gutanga amahoro karere cyangwa muri Kongo ku contrepartie ya yamabuye itagaragara ntabwo abaturage babyishimira bazana Rwanda bakamarana kandi igihugu kazagira umuti umwe gusa wonyine wo kuzana amahoro muri Kongo n'umukasi n'ugupasura tuzigumira iwacu abo muri west baji wabo abo muri nord baji wabo turangize nimbona nturanye na sniper njya numva nango ni hakomoka niba nuko jya nkwepa ariko tugende dutura amahoro tubeho tukirivubu tubane neza twubake tukere urugero ese ubundi kuki tutagira ishyari ryiza tuvugisha ukuri nahoze mbabwira ko Igoma bacuruzaga amazi yo mu matanki Ngoma ya Rwanda why not tutagira ishyari ryiza kuki tutagira ishyari ryiza ngo tuvuge ati Gisenyi hari imihanda wagiye Mahoko wahuye n'umuhanda wagiye iriya mu Rugerero aho wabonye umuhanda barimo kubaka niki Gisenyi bagira u Rwanda niki tugira iryo shari ryiza tuvuge umunsi umwe nigeze kuva ni blague ariko kandi nukuri ariko byatwari mu modoka ntabwo ari blague nibyo niyumviye namutwiyanye na muri bus tuvuye Gisenyi tugiye Kigali sanga umuhanda uriya barimo bawubaka barimo barasenya umuhanda ubona nk'ugaragara umukongomani umwe hashize iminsi sinibuka umwaka wenyine numva itaravuga ngo akini abanyarwanda barimo gusa batupatiye bihe biko banatoba babilete Goma urumva u Rwanda rwarimo rurasenya iyo ari kubona ko warukira umuhanda muzi nakati aba ntasazi ngute bashaka gusenya umuhanda tibingibi bideshe barimo barakura hano urumva degree y'ibitekerezo umuturage abagize hanyuma ngo umuturage azihanganira agira mo arabivuga ndamurira ndasi nigute wowe ushaka wakwifuza ko bakupatiye madeshe nje ubebe Goma jwani namujenga kimabarabara mwe aramuje ngo tutazijengaye hatuna guverinoma hakuna mwe mko munabomola barabara ya mzuri hivi munaibomola ndamureba mbona nagahinda gusa ibintu bibabaje ariko urumva wogera yifuza ijambo nk'iryo ngiryo biba byamuriye ahantu yifuza ngo amadeshe y'umuhanda yaze ngo bayazane nuko nta kintu kizima bari bababona cyakoraga rero igihari nuko twagira igihugu tugira kigenga tukagira ishyari ryiza tukarebera ku baturanyi niba umuhanda Gisenyi Kigali uba ureklere kuva kuri Grande Barriere ukarinda winjira Nyabugo Butara ushobora kuzimya amatara y'imodoka ukagenda ijoro ugahuruka ntaho ugonze ubona umuhanda wose ureklere why not ni uhe mugezi u Rwanda rugira rutumugira barrage nini imigezi yose itanga barrage itanga amashanyarazi tuyihuriyeho u Rwanda na Kongo bihuriyeho ni Rusizi ya mbere Rusizi ya kabiri na Rusizi ya gatatu bikubako naho ngaho u Rwanda nta handi siyindi importation rukora rw'amashanyarazi wa igor parfe na kumanaginga par igenerwa y'amashanyarazi igapfiragira ariko handi yo bakayabona twakaso akagombye kuba tugapasura asiga bazazi twasigarana iwacu tukagira ishari ryiza tugakopera ibyiza tukubaka natwe nkanga tukubaka tukagira inzira tukazajya muza yewe buviro na kuri hari Tanganyika kandi abo umusenyi mwiza biriya never yikora se nkazajya mbona African boy araje ageze buvira tukajya kuri beach tugatera ibore tukagira amahoro tugaturana neza asigaye bariya batugumana ibo babona tukagumana iwacu niyo cyo cyonyine kizakiza Kongo naho amabuye yo n'inzozi ntagiye atabayeho ababirigi barasahuye bararushe abadage barasahuye bararushe yewe n'aba banyamerika n'abashinwa bo bari gusabura ni imisozi iraho ngaho n'abandi bazaze yaba bari bashoboye ngo baduha amahoro natwe bazaze tuyabahe ariko tuturane neza tugira amahoro kutwe tugire cooperation ya ganya tutagira cooperation ya ganya kuri sens inverse tugira ganya pana profil sens inverse gusa abazungu kudukandamiza aho ngaho saba murakoze cyane ngira ngo ngerageje kuvuga ibyo shoboye African Boy.